Lalaki din! Nakitam di limabas, ante. Ha? Nimot Claribel. Saan na abagay di uniform na niya? Apay asan na abagay ako na? Apay, di mo nadlaw. Basit di uniform na ijay size ti bagina. Nagdakil ti buyong na. Ayunan niya. Pudno day takino nam. Kasano asaan alumukmag. Katkaan mo't akaan. Di la makadlawon iti bagina. No siyak tigas na ay ag-diet kan ag-exercise akon. Kanawan trabaho na. O may gumatang dito'y kantinak iti chichirya kan soft drinks. Ay na, ngal-ngal, angal-ngal. Kasla kalding, anti. Ay, kasla kabalyo ko nam kidi, Ay, agore ka man. Apay ngay nga uy-uyawam kat classmate mon sa eday. Classmate ko na nipod grade 1 aginggat grade 6. Saan kami friends? Apay ngay asan? Kano man nagbabain? Kanayon apagsangitan idi dagiti boys. Iso malagayam nga aging gayta. Awan pa'y boyfriend na. Asino ngay ti mangayat dita pandak lang arudan. Naglukmag pa'y santo pa'y kinamuro. Ne, adda ka matgayam dita nga agmas-masetas, Claribel. Wan manong, jak kayat amalaylay dagiti masetas ko. Aguray ka man. Sika ka dita agluto iti pangal daw madamdama? Gatsakon Awan Ricardo. Nasken amapan ka gumatang. Wan, tsak ti makaamo iti dayta. Ne, aguray ka man. Ni Mat Ronald day tagpalpala di talikod ti balay da. Ay wan. Agin ka man. Amukmet ka. Nga iso nga adda ka dito'y pagmasmasitasam. Tapno makitam ni Ronald. Saan mo't amano? Pagan anunak ngayon mo't ni Ronald. Kat naggwapo a lalaki. Yumay ka mga nan Ronald. Aldawon. Lipasik lang dito aramida kakanal, nanang. Ayater aramidan ni Claribel nga iti tarubayan da. Agmasmasitas mo, Anuusan na ti pudot ti panawan. Ay, sabagay, nangisay sanan arik naan ti pudot ti panawan. Lalaki din na yan, nanang. Aguyaw kayo manay. Ay, bagbaga laeng. Uray nung nangisit ni Claribel, tanasingpoit a babae. Nasingput ngam kakamkamuro mag. Ay, nanusyak ti baraw. Jak kayak day ta babae. Pakpakawan. Oray sana ka mga asawa. Anya tigatangam, Claribel. Ricardo man, anti. Kumpletuan yun. Tawan apulos ti Ricardo medyo balay. Mom ni GJ. Ay wan, anti. Classmate ko idi. Uyawan na ka mag. Kasjay na matay jay. Nauyaw at talaga idi pay. Ay na, saan mo ka no abagay jay uniform mo, jay trabaho? Kasano? Aw mga min trabaho na. Saan ko nga uyawan? Ibagbagak lang tipod no. Saan ka kano a clear skin? Amok daytan, anti. Lugpap kas karaki namuro. Angam, amom, anti. Inlabak ita. Inlab ka? Sino nga'y tinaka-inlabab? Ay, Ronald, saan ka na mga asawa? No taga dito'y lugar tayo, ti asawa, Tapay manin apati panangasawak kaya't yu abyangan. Ibagbagak lang. Umadayo kamot nga agbirok iti asawa, Kasanungay no dito'y lugar tayo, ti pakakitak, di babaya, ka forever ka. Ay, sana mabalay. Jack itulok ang mapasamak dayta. Tapay nga min adiyo kaya't ang mga sawak iti taga dito'y aya. Mga sawa ka iti taga ditoy.
Awan pa'y makita ka na pintas. Ha? Naglulok magdalang rudan. Nagbabasit na pa'y. Ay saan damang iwaras itinapintas apulay. Gigi, aguray ka. Apay, Kumusta? Nabayagan na saan ta nagtungtungtong ah. busy ka mo't ngamin. Tuwan nga rod. Nagano ngamin ti trabaho ita iji office me. Nagado, kaano dyan itres ka laang mo? Edi angam saan itanta na i-promote akon. Ha? Naipromote kan? Wan. Pasig nga office work ti work ko itan. Kitaan man na iti uniform ko. Nagbiit ka mo't din, naipromote? Kasta talaga no makita da nga addaan ka iti potential. I-promote da ka adagos. Kasta ka di? Addan samot BF mon. Awan pa'y, kanyak kaya ti maki-boyfriend anya. Apay asaan? Kat no nagpintas ka. Napili ka siguro iti lalaki anya. Ay na, di mo laan mo ataga dito'y lugar tayo, jay crush ko. Oy, asino? Apay ko mga ibagakan ka ngay. Si Kakit Dimon. Kasla ka la teenager. Ibagam mo din Uray jay initials na laang. Nagmalas matan ante. Tunggal umayak dito'y kantina yo. Awan akanayon ni Ronald. Kaano pa nagtrabaho ngayon daw. Uray ka di Sabado kan Domingo kat adalat na trabaho na. Pasaray ay abanda nga main. Isupay nga overtime na muta. Naganos lakit din aya. Bayam tapno makaurnong iti kwarta pagkasarnan tao. Apay, adan girlfriend na? Awan pa'y magtibagbaga na kanya. Ay, kunak no adan. Ay, jak kaya't ataga dito lugar tayo, ti maasawa na. Apay mo't asaan, anti? Awan mo napintas di taw eh. Napintas, ti kaya't mo ang maasawa ti anak mo? Wan mo't tapno maiwaras ti napintas apulay. Mabalinak siguro mo't tinanya, ante. Anya? Apay, kurso na dam ni Ronald. Madlaw ba, ante? Hiso malagayam nga inaldaw ka nga umay kumatang. Kita man, kas ita, uray nalaylay daytoy lakom alaya. Ginatang kulat na, pambarak nga umay mangsirpat kin ni Ronald. Ronald, di mo asit gan ni Gigi anak ko. Tapay ko mga mingo masidagat king kwa na nga eh. Ninanang may. Narigatan, kano kurso na na ka? Nakadamagan nyo mananday ta at chismes. Imbaga na mismo kanya. Inangaw na kayo laang siguro Sinuryoso yung manay nadagaws. Sana kaskin ni Gigi, ti kayat ko ang maasawam, Ronald. Nauyaw kun sadot da ya babay. Da kayon samot tinauyaw na nang. Ay talaga mo't asadaw. Imbag pa'y ni Claribel, tadamas no patrabaho na. Ay, di mo ikumpara dagiti dua babay. Tagpadadaadyak kaya para kun ka. Agbiro ka iti saan ataga dito'y lugar tayaw. Apay di mo lang bagbaga kanyak promoted ka mo't gaya mag. Jakpay ka din na ibagakan ka man, no? Awan, timbagbagam kanyak. Sige, ibagakon ita. Na i-promote akon. Anda kaya't nasa wenday ta. Kaya't nasawan, saan akon a janitress akas idi. Kan, amumon, di kaya't kasawan. Tumawat ka manan iti kwarta? Kasusweldom, katapusan idi karman, sana ya. Ni manong nga talaga. Sige tamaramanak medday ta sweldom. Mapanak man met agsyat di ta kantina.
abutilya ti Berti na ibus ma. Wala na. Aginumak man ita. Apay, ada problema. Problema lang ay ati ibartakan. Anya ngay nga raud. Naragsakak ta na i-promote ni Claribel. Ay, naskan nga raud ti selebrasyon. Amo mo tinday yakapsat ko nana. Sana man nagtagtagari. Agam, nalaing. Nay, Manong, si kamot gaya. Oh, Ronald. Naggapukan sa iya trabaho ma. Wan Manong. Nana, may samang pa'y abutilya tibir para kini Ronald. Ay, saan mo abarte kang tanak ka? Tada pa'y trabaho na day tayong tunbigan. Di up ko yung bigat, Nanang. Oh, nangagyo nana. Ala, iso nga itid mo man, je order ko, abir, para kin ko na. Nay, apay nga, agtay-tayag matanday ti aglawlaw. Napartek kan, Manong. Saan pa'y matid pa nagkunak? Ang mga no di kay makatader. Uwan nga raw. Apay nga ingatan. Ay, tinasayat, Manong, itulod ka ni Jibalayo. Mas apulay ang itulod nak. Uwin nata na, di kay mo makatakder ay. Ay, sa bagay, nalipat ang samaday. No, sa dinuti balay bay. Ay, unay mo ni Manong ko ta naginom manang. Napartek, iso nga intulod ko dito Balayo. Agyaman akan ka, Ronald. Ipatugaw mo lang nito at iduga-tugaw dito salas. Sana ka nabatag. Naguna nabatag. Ala, maturog ka ditan Manong, saan kan asumanao? Ay, agyaman akan ka, Ronald, ha? Ay, ni Manong ko talaga. Numabartak, mapukaw na tilimbong ti panunot na. Ayun kaya, nakita ka di opisina yo ha. Adda ka mo ito ni counter. Apay adinak inasitgan. Nai-promote ka siguro na niya. Medyo. Oy, congrats ha. Siyak, diyak ka mo no kaano ako mo't amay promote. Agnanayo naksalangan na para singer. Saan mo't siguro? Agan-anos ka laang. Ay, at pakada ako na. O sige, agyamanak manin ha. Ayun kaya, mabalin ka din nga lahat di cellphone number mo. Itay-pay asimrak ni Ronald di tabalay da Claribel. Agenggay ta. Awan mo langang. Apay, anya tinaramid na di tante. Intulod na jay manong ni Claribel tanabartag. Oh, daytan ni Ronald nga uru-urayam ante. Rumaran di tabalay da Claribel. Umis-isam mo, amang kit-kita ijay cellphone na. Uwan nga ron. Aping nga ta. Ay, saan na mabalay? Jakito law. Anya ti saan amabaling nga bagbagam ante? Ay, saus, agner-nervyosa. Apay ante. Dan sa mo't pagkinkin na awatan dan itiday ta babaay. Ni Claribel? Dayta alugpap ti agong na akinamuro ti ayaten ni Ronald. Ay, saus maatake ak sa DJ. Nagadung ayaten ni Ronald. Adak mo dito eh. Apay aday tapay a babae. Ay, talaga matake ka, ante. Nasaya at nagawid kan Ronald. Mapan ko itulo jar aramidag agarden, di talikod ti balay, Nanang. Apay nagbayag ka di tabalay da Claribel. Anya tinaramid mo di tabalay da Napayaga kaya mo, 5 lang ang minutos ak mo, iya balay da.
Kasla may sang oras kay jay. Ninanang mo. Kan man ano ko ma, no agbayaga kay balay da. Tapay ko ba? Ninanangan aya. Ay, saan ang mabalin aday jay ababa iti ayatam ken pakasaram. Ha? Jak umanugaw. Ag protesta ako nagtumag. Claribel, di mo tultuladin ni Gigi Apay manong? Ay na, nalabsak di tarwar. Sauce! Permi mo ta kiting t-shirts na. Hanging pa'y ti blouse na. Na, anya akla si babae ti kasta. Tila madmadlaw mumot manong. Di ka labaybayan. Ho, patpacharmingan ng sakit di ni Ronald. At dakit nga men, di ta kantina. Crush na ngamin ni Ronald. Kitnuag dinamag dito yung lugar tayo. Apply girl ka no dahi Gigi. Pudno ang napintas ang sauce. Naglaing samot ka nung aguyaw. Kan awan mo't amuna trabaho. Day tala makichismis ti amuna sauce. Kunak man no kunam nga awan trabaho na ita ni Ronald, ante. Pudno ba't nga awan? At dalang di tao nagtibalay. Kaya't ko kung mga agtungtong kami, ante. Takita amat urayak lanapan ijay mall, tapno gatangan da ito'y sexy nga outfit ko ita. Kastaya. Gimastusak pa'y iti 3,000, tapno maipariban ko da ito'y atidog abuok ko. Iso malagayam anak kasilsilang. Nagpamanicure ken nagpapedicure akpay. Mala, tamapan ko ayaban ni Ronald. Dito'y kalang. Love. Bayam tay bagak kininanang agkasartan iti kabitan na panawan. Ronald! Shh! Sino day takasarsalitang dita cellphone map? Nilab ko nanang. Sino alam mo day ta? Mabit lang lab. Takasaritak man ni nanang. Bay anak pay lang ang makisarita ka nilab ko nanang. Ni JJ tirumbang nga ayatam. At DJ kantina. Nakapimpintas ka nakasiksiksay. Ala, mapan mo kasarita. Agkasar kamin kin ni Claribel nanang. Isu asaan mo adakdakamatin day ta Gigi. Anya, DJ a Claribel ti pakasaram? Nanang ta nasingsing pait. Ada trabaho na. Kin nasaya at ugali na. Invited ka iti kasarmi kini Ronald. Talaga ka di asika ti pakasaran na? Oh, at iti invitation, tapno mamati ka. Ay, apay ngay, nga awan mo tindagi tinagdadakkel akamuro di tarupam. Naragsakak ngamin. Kan syempre, in love. Ay, siyak mo't itanti kinamuro. Nagbiit da nga umado, kun nagdadakkel da pa'y. Detox ti kasapulam. Detox iti ugali. Kitaam, maikat dagita kamurom adagos. Detox iti ugali? Sige, padasa. Ay, ungaya. Congrats latan iti kasaryo kin ni Ronald. Norma, daygay ka diti asawam? Wan mana. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagnisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay laangat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaang katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti ansisit? Unay ka matan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo, kaano kaslabakas. Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandi nakpanawan. Si kangay manang, sa dino ka diti ayan tinakasikog ka.
Apay adi na kain kasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar dito eh. Gaputakaw awid mo laang ididimakkalan ti tiyan mo. Inpagarop minoda ka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak day di anormaan niya? Ay na, basol mo ah. Apay nga minakas di timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Iso nga agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadelia. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya? Kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsarden ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laang, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung takas din ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na! As in! Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wala na. Tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na. Adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amo ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kaw, Norma, balasang kaw. Wala na na. Anya nga rod nga eh. Awan matan ti mabaliran tayo no talaga akas jay ti ugali na. Un nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na na. Ura iti kaaduan ti tattao. Ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasubraan nga raw tilaing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latat ag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka titiyan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Apay nga min akas jeti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Apayan, Agusto. Apay ka di mana. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panag na ti pataw. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una ya. Kasla kan to pataw nga agwid-widawid ti ube na. Ay naman ang dilya. Nawanan ti bagam magtalnakan na. Ha? Kay somay. Apay panagkunam ka di napintas ka. Kano sa kang kantobay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro na yung bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. No? Anya? Kay somay. Ay na, kasi ka dilya. Sa kang kalangarodang pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apayan Delia, sa balimot ng ti panagnam. Si kamot, Manong. Takatawaan nakpay mo. Apay, na
Ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa ilang idinapan abulan nga agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot manong tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita. Tanalaka ak amasakitan sipod na ganaka. Diyos, Delia. No sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka mat itirik na ti pada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus. Ay nga may na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kaskalapato talaga. Nya! Apay nga ta. Itaman pa'y nga awan ni Delia. Imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan nga paiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulong pa nagiti pasta ijang hiwat na. Anya? Kahit isumay. Ay na. Aguray ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga tatinakam na kanya kay. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilek ko kay. Anya? Wen, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawon met. Kimalay at kano iti punti manggakit na tinaga. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay no magna. Kaslaye panagnaman ti pato. Ay, daytan ti pagbagakan ko na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panagna ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kapsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbang ko mga agpanunot. Sana dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga nupabainan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay. Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas talaga. Akas butikin, naalas ti ropa na, Jo. Kawo mo paray, nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali talaga. Ay, kuha pare. Ulitek man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Winlatan na paray, nga nga ngay. Tano siyak ti agsaw, ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Kaway, isong agtatal na alaang paray. Agyaman ak pare, gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare, jayaw awis ko Ay, uwan na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo, si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. Unay matday tadapan mon milaw. Kasla makataon adi ka nagugugas. Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. Ngam ay na, saan matkit di anakaskas daaw no nangisit day tadapan mo. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mo. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia? Oh, sana nakakabsat.
Ay na, no siyak ti kasta ti itsura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastaw. Ala, Delia, panawon ka pa dito ah. Oo, naikamutan dilya. Apay atilay bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anang isit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat talaga mo't akas ta nanang, sana bali at apod numot. Ay na, dilya, apay, di mo ka di makita day ta imakandapan mo. Kano nakangingisi da mo lang. Kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang. Kahit isumag. Anya. Anya nga ita. Nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang. Kasla sa andak nga anak. Gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, talaga akasta. Oray anak ka. Ibagak no amok ahustua. Bareng agbaliw ka man mo iti uray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim. Ta uray nagalas kumaday ta rupam. No nasaya at mati ugalim, mayat kumamo ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbagtasaan nga yung bahala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arudan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lang, ma. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. No kinunana nagalas ti ropa. Kaya punumot kami. Anya? Ay Natalia, awan ko matiparikot ken ka. No nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko ma, taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milo. Kag, anya ko ma. Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mate, kilaban ni Margie ko na tanagdenden na adamag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay dilya. Tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day ja lalaki. Kaano naglaad? Kaslabi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, ah? Ha? Ay sos, di mo man labsan ti agsao ko na man ang dilya. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anang isit di asawa ni Norma. Ang ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kunam manan ide, akas lapato ti panagna ni Agusto. Nga manya nga ita, naipada ka man. Anya? Ala, pagandarom ki ide, dahito utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka ah. Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak kuma, Delia. Kasta niya. Wen, Delia, iso nga agayatakin ka. Ha?
Agpaiso, Milo. Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. Ha? No kasta? Agdil na nga ro, Delia. Ay, katuwa na, Milo. Awan parikot iti daytan. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbu naggayam ni Delia ti bado na ijayan ni Milo. Anya. Tapay ka now. Ay na, nagkapoy kamutan nanang. Ket agdenadan Anya. Wun, agdenadan Kuna ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbu nagdan ti bado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan adilya. Oray kumamanoy baga na kanyak. Awan pa'y matikuna na nga ibagana. Ay, unay ang. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, daytang arug ka't anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga itadelya, kinan mo amin asaom. Ah? Si kamat gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kanto mga min. Ha? Kan anya jay ko nam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamutla iti pada na anangisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na! Siyak mo tanti mga katawa itakin ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan di kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat na ibabain. Kayat mo asawan, agsapsapul pa iti bosyo iti may sapay nga agtrabaho ken kuana. Wan maita, iso nga no interesado kang nagtrabaho. Umay kanto iti restaurant na pagtrabahuan. Tas ika mismo ta makisarita kini Boss Linda. Sige man nga rod tani, manumaten abulan nga awan trabaho. Rumba nagtrabaho ka. Narigat awan na pulos urnong na. Kurak tumat. Wan nga rod, idi pa'y napanabulan nga agsapsapulak iti panggadak, ngam awan mat. Ngamin, ti mabiro ka. Pangalalaak ngay mo ti pagbayad ko iti asa kas kada lending ko nga agduduma. Ala umay kanto. Barang alain na ka ni boss. Tapno ta pagbayad mo iti utangs mo. One friend, inton bigat matlaang, umayak nga umay. Sigurado ka kadi, akayat mo kan kabaalam tag trabaho dito'y restaurant ko. Wen anti, masigurado ka kabaala. Nasaya at nukasta. Naibagak matan kan kadagiti dos and don'ts ditoy. Kan naibagak matlang nukasano ti sweldo. Wen anti, mabalin mo ti mangrugin ton bigat. Ay na, agyaman ak unay anti. Agyaman ak atalaga. Awan anyaman na, Maita. Ket, anyay din nagsaritaan nyo kini Aunt Linda. Ay na, among kadi, nakaragrag sangka. Gaputan ako na amang rugi ak kanon inton bigan. Well and good. Tapno makatrabaho ka matan. Wan nga ron. Ala, agawid akon, tainak pa'y aglaba iti kawas mi. Amangan nga minno saan kunton amasango ti aglaba numang rugi ak ditoy. Sure, Maita. Nala, ingka. Ingat.
nga imbaglakit din, tanako na ni Auntie Linda ang mabalin kung timang rugiin ton bika. Kat, nasaya at ano kasta, Mayta? Wen, Brando. Ngam niya, saan mo kuman ngar aramiden, jekas itinar aramid mo iti sigod at trabaho? Ha? Anya ka di mananday tangay bagbagam? Kunak, saan ka feeling boss, no kayat mo nga agbayag ka iti panggadam? Mawatam? Anya? Amok ngamin ti ugalim kaet. Da kita kumangamin ti liklikam, Mayta. Dayta ugalim feeling boss ka no ka? Nagadumanin nga imbagam, di ta ka man langan. Kumusta ti damungal daw mo dito restaurant, Mayta? Nasaya at mat, Auntie. Saan ka matunay ang mabambanog? Ay na, saan mat, Auntie? Ayos lang ang titrabaho. Nasayat nga rod no kasta. Ala umuna akong nga agawid. Aggidan kayon ton kinibading. When, Auntie, don't worry. Da kayon ton ti makaamwa magi-close. When, Auntie. Makabanog mo tiyang trabahoan niya. Ayos lang, adi. Apay, adaya nga min tinalaka trabaho. Sa bagay matkit ni At least, nakastoy nga awan ti customer kat makainan natamag. Ay, wala. Ay, alaman nga ron. Tumakder ka, taing ka mangipaburok iti danom, tagkape taman mat. Itayak pa ikat, amakakapkape. What? Alam tumakder kan. Ala, mabidlang Mayta. Mangipaburo ka kiti danom. Diyawanan ba ina to yan? Kaslamot din mangibabaw nga wanan yaman na. Feeling bus mo lang arutan. Ayaban nak no nagburokan, Makadlawak man. Apay nga'y akaslasaan mo matan unay akasarsarita ni Mayta. Ha? Kaslakus ko sila papay. Ni Aunt Mat, di lamat madlaw yung kunakman nga. Adda nga rod matak. Di makadlawak. Anya lapit din. Ay, kasano ngamin Aunt. Marurudak man ito galing na. Agpatpada kami Mat, amatang-tangdanan dito restaurant. Ngam na ibaon na, kaslay sumatan ti boss. Anya. Hay! Makarit nakid din iti pa nagbabawi. Anang i-recommenda kang kuwana dito eh. Intan kuwan, mabwis, taktakitaan na. Ala, ano samlaeng? Bareng makarik na. Kat saan kumamat abosi dito'y tanarigatan. Ay, makabanog mo. Aginanak man pa dito yung restaurant. Kabayatan ti panangururay ko kini Auntie Linda. Hoy, panag ko na kat saan ka abisi. Mabalin ka di, amapan ka agluto iti may sa abo a buttered chicken iti kusina, ha? Ha? Darasam, tagur-uray dagiti customer. O sige, mabit lang ha? Siya kunti agluto. Nalpas ka gaya man ang nagluto. Ha? Ay, uwan, nalpasan. Na-serve ko pa kit din ijay table da. Good. Awan matanter aramidam. Amangan numabalin, amang ipaburak ka iti danom apagkape. Anya? Hay, awan pa'y ngamin ni Bading. Nagbayag mat anapan nagpalingke. Ala, ingkan. O sige, mabit lang ha? No agburak ti danom, agtimpla ka iti kape ka. Iyag mo kanyak, ijay counter. Mawatang. O sige, inakon agpaburak. What? Imbaon-baon mo ni Bella? Kan, apay ko ma.
Imbaon ko lang mat. Pau, unay kan mayta. Ni Bella, anak ti may sa nagbak na gayam ni Aunt Linda. Kat anya ko manubak nang imbaon ko lata. Unay kan, di ka matla nagbainan ako na. Anya ka matan. Pilpilim ko mamot at kita tao ngay babaon mo. Ha? Nakababa yung tinaramid mo. Numamuan ni Aunt Linda, amahan niyo ibaga na feeling boss ka. Ah, nagadumanan nga imbagam. Basta imbaon ko lang mat. Period. Anya, ay una yun nga ugali ni Maita. Sakto pa ya mismo, mabainak amang ibaon kin ni Bella. Ngam imbaon-baon na kit din. Huwag nga ron, Aunt. Sapay ka sang sangpit ni Bella, di imbaon-baon na. San pa'y anak kainan na? Ay, una yun ay. Kinapod nun Iso nga imay ni Bella iti na minsan, tapag saritaan mi kumati may papan iti da ito'y restaurant. Ha? Sublaten nan da ito'y. Kaya't niyo sa wen? Saan doon na kayo ti boss mi, Aunt? Sanan, nabayag nga mi na nagsaritaan mi iti na ni Bella ti may papan iti da ito'y. Nakunamot ni Bella, akabailan nan amang i-manage. Iso nga ito numayabulan. Ison ti agbalin abosyo ditoy. Nasingpit mo't kiti ni Bella. Awan ma ko nakenkwa na. Wan, nasingpot ti anak ti gayom ko. Iso na lang, tapakibagam kin ni Maita. Tasaan na kumamat nga buswan. Saan nga glablabas? Wan, Aunt. Iba ka talaga. Anya, saan ka makatrabaho ita, Mayta? Saan pa'y Brando? Makitkitam lang arudan nga kakapsuta. Gapo iti pa nagtrangkaso. Damagam pa'y lang no sanak ang makatrabaho. Anya kamutan. Anyat amok ngay no pilitom ti mapan. Unay kamutan. Kat, naimbag no saan na ka ngay katantibosyo ye restaurant. Tanumanon nga aldaw saan ka nagtrabaho. Anya kat na ikatan nga ibagbagam. Imposible ang mapasamak dayta. Anya? Imposible ang mapasamak dayta. Gaputaan mo, kun mariknak mo't adakkel ti panagtalak ni Boss Linda kanya. Iso nga oray sa anak asumrek iti manungal daw. Ayos laeng kan kuana. Ne, kasla makalawasan nga da ka lang dito'y dagus Mayta. Ha? Aywan manong. Nabayag mo ngaminan ang maimbagan day ti an na yun. Kastaya, kat na imbag man no saan da ka sukatan niya pagtrabahuang. Ay saan manong? Adayo ang mapasamak day ta. Kat numastal ka nakpay ni Boss Linda. Ngamday di abakla apabida-bida. Anya? Wan, iso nga amok nga ayos laang kin ni Boss Linda. Ay sus, no ikatanak day ijay restaurant na. Dakkel apo kaw na Anya? Wan manong, kasla mayarig laang abalitok nga imbel lang na, no bilang laang. Di magasakon. Tasan ka mo na sumsumrak. Wan nga rod, friend. Nasurukan ang makalawas asanak ang nakatrabaho. Kumusta kayo matanijay? Nasaya alata, kano ka nga rin nga magtrabaho nga? Friday ita. Inton lunis na. Sige, tayo suti ba kinibossing? Ay, thank you Pakibagam kan kwa na. At daan-an na yun. Iso asanak ang nakatrabaho iti manungal daw. Awan ka di. Basta. Umay ka nga umay itong Lunes. Tani, awan ka dwa. Un friend, promise, umayak. Naimbaganak tumit siguro. O anya, napintas ka di matla ang inaramid ko dito'y unag? Dagiti decorations ko? Ay napaw. Win madam. Nagbayak nga rod, Decorations pa lang. Makapaawis iti customers.
Nasaya at no kasta. Nga mabait lang ha. Diyak ka ti mauawagan iti madam. Bela ko damlatan. Ta inauna ka pa imot ngam siya. Ha? Inaunak ang respeto klatakin ka kas boss dito restaurant. Anya lakit din aya. Uray siya ti boss mo. Ibilang nakumakas gagangay a tao. Ay basta. Diyak ka ti mauawagan iti boss wano madam. Okay. Bella the Great. Anya? Nasaya at tagda ka manan dito yung restaurant, ina. Ha? Itaak lang amin manen asimrek, tanabayag ang nagtrangkaso, Kasta aya? Ay pangaasiman, taing kaagluto iti kusina, kayat ko ti sidaan nga da sabaw na. Anya? Awan mo't ngamin ni bakla. Iso kumati ibaon ko kat. Iso asikan Mabait lang ha, madamay ta. Anyat kahit mo si daan, nga da sabaw na. Uray anya, basta da sabaw na. Diyak kayat ti dray Ala, ing kaagluton iti kusina, ta siya kun ti ag counter. Okay, madam. Manong aldaw kun manipod nagsubliak ang nagtrabaho dito restaurant. Ngam aging gaita, kat saan ko pa'y anakit-kita ni Boss Linda. Boss Linda nga ibagbaga. Kat, iso nga rod ti boss na. Di umay kumamat sumarungkar dito yung restaurant na. Ay, talaga asaan mo pa yung amo? Di mapaspasama kitaglaw-law mo. For your information, saanin ani Boss Linda ti boss ta ita. Ha? Hindi pa napanalawa sa sinublatin ni Bella na ito restaurant. Iso nga ni Bella ti boss ta. Anya? Ay, di nakman awon akasta. Ay na, ibagbak lang arudin ti pudno. Anya? Apay, mas tao ka ni Bella ti boss ta. Siguro, makariknakan itibain kapo iti ugalin. Hindi na minsan nga aldaw na panak nagpalengke. Duha kayo lang na pati dito Imbaon-baon mo pa. Agasaman. Imbaon mo ana pa nagluto iti kanam. Imbagampay ama pa nagluto iti kusina. Tas ikan agtugaw iti counter. Anya laki din aya. Anya? Ay na, marunawak sakit din itibain, friend. Hoo! Amumaya mo tagpain. Kano saan? Anya laki din. Madam, Oh my ta. Apay akas lang mabutbutang ka kanya. kwa, kinapod na. Mabutbutang kan mababainak itakan ka. Pakawanan na ko, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Bela ko namlatan. Kan may isa, awan ti rumbang apagbutngam kan pagbainam. Gaputa intun umay alawas, saan kan apastra kan dito yung restaurant. Anya, apay ngay, madam. Pasensya kan ha? Ngambang sapol kalaangan iti sabali apang gadam. Diyan ngay mabaling nga agari-ari ka, wano feeling boss, kas jay ba? Anya, ma'am, awanin ti amok asabali pa'y apanggada. Saan kun aparikot day tamayta? Diyak kaya ti ugalim, masyado kang mataas. Kunakon ka. Saan ka nga agbayag iti trabaho? Anya, Di mo tumat ngamin maikat day tanga ugalim. Feeling boss kalaunay. husto kumamatan Awan lang arudon ti trabaho. Pagsasawan nakpailaangat. Pudno mo ti ibagbaga ka. No saan kumangamin akas ta ti ugalim, agbayag ka kumamat. Ngam saan mat? Ipangpangrunam ti kina feeling boss mo. Anya nga ita, awan lang arudon trabaho. Anya lakit din aya. Mangsapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak. Mang sapol, tanya.
agbalin kan tumanan na feeling boss. Di saan kan tumatla nga agbayag. Ay, uray sanan may ta. Uray saan kan nga agtrabaho. Tamang ibabain kalaan. Salbag ka. Anya? Siyak pa lang ti pagdamaga may ti trabaho, may ta. Si kalaang mga minti amok, friend. Ay na, adot mo ka mabaling ko apang irekomendahan ganyan ka. Namdya kayatin. Anya? Masigurado ka siyak tinakababay no bilang lang. Isir kay ti trabaho. Sakit feeling boss kan tumanang. Anyan tungay ti bagara kanya. Friend. Nagtrabaho ka ngamin, friend. Among kumamit at limitasyon mo. Kanain mo nga imula dita panunot mo anasamak. Trabahador ka. Saan ka abos? Mawatam? Anya? Na, umanaw ka? Ang mga nanya pati may sawang kugan ka.
Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú. Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi với em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là Ngoài nó là kiểu y nó chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại nghĩ gì đâu có đâu. làm gì có tuyến thương mại người đi. Nghĩ là hiểu không? Ừ. Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Ừ. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Nghĩ ai rồi đi thương mại làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Ba đôi lúc á. Ăn uống ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đường gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đường gà luôn. Ừ. Ông nói dễ lên lắm, từ từ không đâu. Em không lên thì làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì em nhát nè, nói chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.